U noći 26. aprila 1986. godine četvrti reaktor nuklearne elektrane uništen je u strahovitoj toplotnoj eksploziji. Nošena vetrom, radioaktivna prašina je pala na teritoriji, ostavljajući za sobom džepove radijacije, granice prema Italije, stižući čak i do obala Amerike. Posljedice nesreće su bile toliko ozbiljne da je vlada bila primorana da izvrši hitnu evakuaciju obližnjih naselja. Kontaminirane oblasti prečnika 240 oko nuklearne centrale pretvorene su u strogo zaštićenu zonu zabrane pristupa. Posle izgradnje sarkofaga od armiranog razrušenim blokom strane, vlada je nastavila sa upotrebom ostala 3 reaktora. Dostupnost moćnog izvora energije i potpuno odsustvo stanovništva dozvolila je vlada da stvaranje zatvorenih kompleksa tajni 10. juna 2006. godine iznenadno osvetljena nepodnošljivo blistavom svetlošću. Za trenutak nastupila je dok su oblaci na nebu isparavali. Onda je nastupio zastrašujući urlik. Zemlja se tresla. Većina su čuvali granicu su bili ubijeni u trenu. Naučnici su i dalje bili u nemogućnosti da predstave jasno objašnjenje o tome šta se dogodilo. Jebala te baba! Tragično, dok su retki pričali o životinjskim mutantima sa neverovatnim sposobnostima. – 2009. godina. Sudeći po raznim procenama, postoji negdje između 1 i 300 ilegalno borave u nazivaju stalkerima, fokusirajući se na sticanje takozvanih artefakata anomalijskih formacija, čija je vrednost uz kakva je njihova težina. 2010. Uprkos operacijama na ivici kerstvo jače, iako ostaju u nemogućnosti da prodru dublje ka centru. I pokušaji se završavaju neuspešno. – 2012. godine stalker sa nadimkom rešava zagonetku. Osušio ti se mozak, Kiko šturljivio rasi. Moćnog transmitera sposobnog za uništavanje ljudskog uma i onesposobljava ga. Sve stalkerske frakcije jure ka centru, neki u potrazi za legendarnim poljima, dok druge ciljaju ka nalaženju misterioznog ispunitelja. U svetlu ovih događaja Nacionalni savet bezbednosti i odbrane odlučuje da sprovede specijalnu operaciju Kanal, koristeći mape prethodno otkrivenih. Desetine vojnih punih vojnika uputilo se ka uprkos pažljivim pripremama, operacija u potpunosti propada. Se nestaju bez traga. Za otkrivanje razloga neuspeha operacije izabran je major, bivši stalker i oficir SBU-a. Sa dvonedeljnim zalihama hrane, poluautomatskom puškom i radijom za komunikaciju sa komandom misije uputio se